Ne bi si več želela, jaz sem bila sama, mene je bilo tako strah. Ne smo cele noči pol čas spale, nas je tukaj polno, ki smo same. Vse pomahajo, kaj ima. Tisti moment misliš, da je, kar si tu videl, je bilo pravo razdejanje. Da ga probamo deti nazaj v... Kaj ćemo pa tudi na omaro? To je do Stožec, možda kilometer visok. Taman nosil za sabo vodo. Okrog pa kot da je na milijone ptičev, smeti. Ki je prišlo v gost, to je tako lomilo, to kot da je 10 avionov na kupi, tako grmi. Sem gledala skozi okna, to je letelo, bliskalo. Ne morem.